I address topics which are being hardly addressed. First of all, the history of the financial bubble, meaning that the stock market prices globally and also real estate prices globally are compared to the world GDP on a level which has never been reached before. And on the other side, that the debt level, meaning the private sector debt and the public sector debt, is on a level which we have never seen before. I discuss the reasons for this. Zelo široko in na poljuden način razlaga situacijo, ki je danes v svetu na finančnih trgih in nekako tudi ponuja rešitve, ki lahko zaščitijo posameznika v primeru pokov različnih balonov na finančnih trgih. Premalo smo pozorni na to skupno zadolženost, se pravi države, podjetij in prebivalstva skupaj, glede na recimo BDP. Mi več spremljamo državni dolg, pa državne primanjkljaje. Če se podjetja lahko zadolžujejo, se nam to zdi v redu. Če se gospodinjstva lahko zadolžujejo recimo za stanovanje, se nam to zdi v redu. In nismo pozorni na to, da katerokoli zadolževanje v bistvu, če je pretirano, povzroči probleme. Vsi živimo od kruha, ne od iger, ampak od kruha. In kje se kruh zasluži? Kruh se služi na trgu, s budnostjo 24 ur. Vsi tisti, ki še niso bili na trgu, pa so v politiki in so navajeni dejansko na denar, ki ga vsi dajemo, davkoplačevalci. Jim to seveda zelo manjka, da bi bili pri zadevah bolj realni in seveda tudi bolj pošteni.